Dragi moji prijatelji, imame čest, kaj najnagradovanata i najdobrata hrvatska slatkarka Dragica Lukin. Da budeme gosti, vidovte kako si pominuvаме kajne avo Vila Soši, no ta ne možеше od Bozbuda da dodrži da kaže, kako što slušnavte, deka nešto ke izmesi, ke napravi za nas ekipata na Vkusotna tradicijati i Alfa televizija. Dragica, mnogo ti blagodaram za sve. Ova je golema čest za nas. I kaži mi, što сега ke ni podgotoviš? A evo, napravit ću za moje slatke prijatelje iz Makedonije ono što radim svaki dan za moje goste ovdje. Obzirom da sam slastičar, a u slastičarstvo ulazi i pekarstvo, peciva, ne možete zamisliti jedan dobar doručak bez dobrog peciva. I nešto je bitniji nego kruh. Evo, ja ću napraviti prve brioše u Francuskoj koji su se radili su se na ovakav način. Znači, držim se te stare recepture. Evo, 2,5 decilitra tople vode, 2,5 decilitra mlijeka, običnog mlijeka kravljeg, onako, od 80 do 120 grama svježeg kvasca. Ovo je kvasac, znači svježeg kvasca. Ne treba sa suhim se mučiti jer je jeftiniji i brže bude i kolačići su svakako ukusniji. Evo, samo da još šećer uzmem, izvinjavam se, to sam zaboravila. Evo ga. Imamo još šećer. Stavimo 120 grama šećera. Evo, Ona to merio doko. Ne, ovo je normativ moj, da, 120. Ovo se dobro umiješa. Limunova korica od limuna, znači od naranđe. Jako je bitna. Vidite kako je žuta domaća naranđa. Pa stavimo limun koricu. Pa stavimo domaća jaja, 3 komada na ovu masu. Stavimo jedan prašak za pecivo. Prašak za pecivo se stavlja da tijesto bude rahlo, lijepo i ono unutra, ona tekstura tijesta gdje su one šupljine, to je ta tekstura koja stvara kvasac za pecivo, jeste, prašak za pecivo. Evo, i sad to dobro sve umiješamo. Vidjet ćete zašto se miješa tečni dio sa ovim sastojcima, zato što jako brzo fermentira. I ta fermentacija je daleko brža i bolja i tekstura samog tijesta i boja tijesta, što je bitno. Znači, boja tijesta, žumanjci se razgrade sa toplom vodom i 1,5 decilitar ulja, biljno ulje suncokretovo, svakako. Isto to umiješam. Znači, i na kraju dajem sol u ovu masu. Ide od 30 do 32 grama soli. Po regulama, po zakonu Evropske unije, na kilogram brašna ne ide više od 24 grama. Evo vidite, i sad ćemo tu tijesto umiješati. To bi bilo na 1 kilogram brašna, znači. Evo ga. Ja to ručno, možete. Mnogo domaćica radi, ovo je jako dobro za domaćice. One to rade mikserima. Znate šta, ja najviše volim ručno raditi. Meni je kad osjetite u svojoj ruci da je tijesto dobro, onda vam je dobro u svakom slučaju. Ti si poznato tokmu to, deka se rabotiš račno. A najvrednata rabota je od racete. Najskapocenata. Da, znate šta je? Jer ako tijesto radite, ako ste neurozni ili nešto, to ne može tijesto da uspije. Tijesto mora se s ljubavlju raditi i morate imati strpljenja. Vidite da ja postepeno stavljam brašno. Zašto? Ako bi stavila odjedanput kilogram brašna, ne bi bilo tijesto, možda ili bi bilo prerijetko ili bi bilo pregusto, zato što kad se pšenica u 7. mjesecu, kad se radi brašno, ona je od 17 do 21%, ima u sebi više vlažnosti i manje treba vode, manje tekućine. Znači 20% nije malo u teksturi tijesta. I zato je to i jeste bitno što sam ja sada rekla. Evo, sad ćete vidjeti. Evo, već se pomalo odvaja od posude. Vidite kako ga ja miješam.
Ti si igraš sa testom. Ja tijesto jako volim. Da. Od 1 kilograma brašna dobijete 1600 grama mase. Znači, to nije malo i ako bi i ekonomski i bilo kako u pekarnama, u slastičarnama može biti do 600% marža. Znači, to nije malo. I svaki pekar koji radi svoje tijesto, on ima račun zašto ga radi. Zato što tijesto, domaće tijesto je sasma drugačije i u konzumaciji i u svemu nego tijesto koje, a ja sad kažem, ima u sebi aditiva i bilo čega. Tijesto koje nema primjesa, ono može duže trajati, nije žilavo. Možete ga zagrijati u mikrovalnoj i dobivate stvarno raklost kao da ste tek ispekli. Ove brioše možete zamrznuti. Evo, sad ćemo ovo. Znači, može da se zamrzne ova. I možete ga na pola peći, bez ikakvog problema držite u škrinji. Kad vam treba, izvučete, tijesto ponova fermentira. Ali vidjet ćete kako ću ja raditi sa tim tijestom i kako se može ono i zamrznuti i u frižideru. Napraviti to danas do sutra i formirati sve. Ono malo fermentira neki 30% u frižideru, u hladnjaku. Hladnjak mora biti temperature na plus 4 stupnja. Tijesto vam je čudo. Sa tijestom možete sve napraviti. A Dragica, ние те гледаме и редовно на хрватската телевизија. Ти си присутна буквално на сите програми. Кога им кажав на моите пријателки дека доаѓам кај тебе во Умаг, и они сите ми рекоа, па ја гледаме на хрватската утринска програма, на неделно попладне, на надпревари што се телевизиски, за аматери, шефови, pastri šefovi, sekogаш si prisutna. Ma da, znate šta, ja svoj posao jako volim, dugo godina ga radim, jako puno, preko 50 godina i za mene je moj posao nešto čudo jedno. Evo vidite. Kako ovo znači sad će ono fermentirati. Така. Koliko vreme ga ostavaš da odstoji? 15 minuta, ne treba na ovoj temperaturi ljeti, ali u svakom slučaju uvijek ga prekrite nečim. Da li folijom ili nečim, evo još ćemo vidjeti. Kako je ubavo, kako svila go prepelkaš. Evo ga. Bravo. Za mene je to tijesto gotovo. Za 15 minuta ćemo raditi forme od ovog tijesta, brioše, ali od ovog istog tijesta. Ono je unificirano, možemo napraviti izuzetno lijepe buhtle. Naše starinske, one, kako ih zovu u Makedoniji, buhlice punjene sa marmeladom. Kako krofni? Krofne su u biti isto tijesto. Ovo tijesto od brioša možete za orahnjače, za makovnjače, imamo mi istarske bucolaje. Znači osnovate ova, ovo je osnova tijesta i ovo tijesto možete živo jesti. Dobro, super. Се гледаме за 15 минути додека го причекаме тестото да надојде, да го зголеми својот волумен, а потоа ќе ви раскажеме и за сите мастер класови и за целата љубов што Драгица Лукин ја даде во Македонија на студентите и учениците. To su moji studenti isto kao i u Hrvatskoj. Еве го тестото 2 пати стаса, значи вака преку тепсијата. Те сака тестото и ти него го сакаш. Evo ga, gotovo. Znači ova se volšebните krosani. Vidite, kad se dobro tijesto umiješa, skoro da brašna i ne treba. Ali svejedno mi ćemo poštavovati. Ne se lepi, ništa ne se lepi. Znači ona masnoća koja je u tijestu, sljubila se sa tijestom, dobro tijesto umiješano i to je to. Evo ga. Evo ga.
Evo, sad ćemo ga razvaljati. Vidite kako je lijepe žute boje. Da. Ovu boju tijesta dobijete, to je veoma važno. Naranđa, korica od naranđe. Znači, kad se naranča riba, ne smije ono bijelo ići, samo kožica vani žuta. Samo to. I vidjeli ste da sam ja odmah umiješala tu naranđu, ne u brašno, nego u onu masu gdje je kvasac i sve. Znači, tuka je tajna. Tu je tajna, jeste. Ке си израдуваат нашите гледачки кои што сакаат да месат, ова добар совет ке им дојде. Da, evo, to je to. I ne možete nikad jedan centimetar debljine se razvalja. Evo. Какво е тестото? Da, tako lijepo miriši, vidite. Osjeti se kora naranđa, osjeti se vanilin šećer jako. A vidite, tu svilenkastost tijestu daje isto prašak za pecivo. Значи, покрај квасецот да ставаме и прашак за печиво. Obavezno za ovaj dio. To je tako i gotovo. Evo. I sad ćemo maslacem. Maslac mora biti, vidite, nije tečan, ali je kremozan. Da. Znači, evo. Ова бара доста путер. Da. Ovako da se lijepo namaže jednolično, iz sredine prema vani se uvijek radi. Da se tijesto ne vraća nazad, nego da se tijesto drži vani. Aha, tak. Vidite. Vrlo jednostavno. Ovako rade domaćice. Drugo su gdje imaju laterice, gdje se tijesto na mašinu radi, to je sasma nešto drugačije, i sječe mašina u trokutiće, trougao, jel se kaže trokutić. Da. Evo. Znači, evo ga. Mi smo to napravili. I sad ćemo... Сега го делиш тестото. Evo vidite. Ja ću napraviti nepravilno i većih i manjih da se vidi kojih... Evo, može ova na 4 ići. Evo i ovaj ćemo na 4. Ti si levak? Ja sam lijevak. Uvijek sam imala problema u kuhinji kad radim, uvijek sam gledala da kolege ne smetam. Da. Evo vidite, i sad se to okrene, uzmete, okrenete prema sebi, evo. Uvijek to na raka go praviš. Lele, kakvi super. Evo. Tijesto je fantastično. Ovo je ručno i sve je svježe. Evo ga. I sad to ide folijom pokriveno na plus 4 stupnja do sutra jedno 30% fermentira i vi dok ga pustite da tijesto dobije sobnu temperaturu, ono se udvostruči i imate brioše. Vidjet ćete sada kad... Evo, veći i manji sam namjerno. Ma dovoljno je 80 grama za jedan doručak da bude tijesta. Значи, гостите имаат привилегија лично од рацете на Драгица Лукин да ги јадат овие прекрасни кифли, круасани и многу други лебови и десерти, колачиња, традиционални, модерни, се. Da, pa znate šta, goste treba čuvati jer gost pamti gdje dobro jede. Kaže, gost kada odlazi, zadnje ono što mu je, to mu je hrana i to mu uvijek ostaje u sjećanju. I kad razmjenjuju turisti međusobno na Bookingu razgovor, oni kažu, mislim, može se vidjeti moji komentari, svi kažu da dvorište ujutru miriši na brioše, da miriši na tijesto, na kruh. Ja svako jutro isto tako radim kruh za moje goste, nije mi uopće problem.
Sa takvom željom to uvijek radim, tako da, evo vidite, meni je to igračka. Baš igračka, si igraš sa testo to. Evo, ja obožavam tijesto. A da li treba da odstojat pred pečenje? Da Pre postoje... pečenja mora se normalno, sad opet treba fermentirati. Da? Znači, on mora svoje odraditi, fermentacija mora biti. Dobro, koliko vreme? Pola sat? Ma, znate šta, bitnija je temperatura sobe. Ako je toplo u sobi, onda Evo kako je... сега tuka što je skoro 40 stepeni. Da, ovdje je fermentiralo, Da. vidjeli ste, 10 minuta, така, ono je така. sve. Evo, I ja na ću- koliko stepeni se pečat? 180 stepeni, nekih 10 minuta. 10 To vam minuti. je brzo. U sat vremena ja napravim neki 50-ak. Meni ja nemam uopće problema. Dragica Lukin za jedan čas pravi pa i 50 Vidite, evo već 100. fermentira to Прекрасно. tijesto. Сега ќе ги испечеме и ќе ги пробаме. А после тоа, што викаш да се прошетаме во Умаг да одиме? Moja želja bi bila Da. da vidite moj grad, da vidite kako je Umag И lijepi да ги grad. видиме твоите маслини и смоквите да ги видиме. Može. срце мое. Joj. Готови испечени, леле, топли, крцкави. О, сега со прав шекер ќе ги наросиш. Malo И šekera. може да јадеме. Леле. Ovom prilikom pozdravljam moju Nataliju iz Kamnika, sve moje prijatelje, sve moje drugove, sve moje Makedonce, šefove, a cijelu Makedoniju volim najviše. Pusa velika iz Istre, iz Umaga. И Македонија те сака тебе, многу те сака. Hvala. Одма зимам една. Da, evo ga. Леле, знаеш како викаат кај нас? Од лаком дол. Panjučić jedan. Еве го. Evo, da se vidi kakav je unutra. Vidite. Боже мили, каков е. Може се Леле, разгледница. Да си ни здрава и жива. Hvala. Драги гледачи, и за овие кифрли вреди на одмор да се дојде овде. Што се не сум пробала од тебе, се е превкусно.